Zdravo svima iz ordinacije Cvijanović. Evo, pored nas je naša draga pacijentkinja Tamara koja je juče dobila svoj Hollywood Smile. Ona ima svašta da vam kaže. Dobro jutro, kako ste? Dobro jutro, evo danas stvarno super, prezadovoljna sam, osmeh mi je fenomenalan, hvala vam na svemu što ste učinili. Interesantno je kako je Tamara čula za našu ordinaciju. Pa jednostavno, pošto sam htjela da radim zube isključivo u Beogradu, onda sam otvorila Google i kucala najbolji zubar u Beogradu i onda je iskočila ordinacija Cvijanović i to je bilo to. I da li smo opravdali vaše očekivanja? Naravno, da. Ja se sjećam kada ste došli na onaj period brušenja zuba da ste bili jako nekako neraspoloženi, niste htjeli da komunicirate ni sa kim dok ste jutros na kontrolu ušli jako nasmijani. Jel to ima veze zbog zuba? Pa naravno da ima veze zbog zuba, mislim. Toliko sam juče bila srećna što je sve to gotovo i što se napokon sve završilo, a što se tiče brušenja zuba, bilo mi je onako malo i straha i svega. Kakav je utisak vaših prijatelja, porodice na nove zube? Pa ovako, pošto nisam bila kući, bila sam ovdje i onda samo po slikama svi su prezadovoljni, kažu da je osmeh sve ispalo kako treba. Naravno i što se tiče doktora Miloša, to je to, ja mislim da će on brzo doći u Paraćin. Dobro, okej. Ništa, vama puno hvala na poverenju, nadamo se da smo opravdali vaše očekivanje i vidimo se na nekoj od kontrola. Vidimo se, hvala i vama na svemu.